Ban penpau ya kajing persyaajur halor kajing keren Chief Minister ke Assam Himanta Biswa Sharma bakasnong mukro kahab Assam kaseng East Janta National Council da kajing sngokia kalapelong da kajing yalang ke Bashipor hakmat ka Office Deputy Commissioner Kliriat East Janta Hills District. Hadin kajing yalang la thang ya ting shop jong Chief Minister ke Assam. Ya kajing yalang la penyat de uba nangjan dekhar General Secretary ke East Janta National Council batla ajing keren de President uba Sambormi Lingdo. Hadin wadayoy lang bakilat patay kubor wa nakaliang yung Chief Minister yung ka Assam hi Himanta Biswa Sharma dakamu wato kamukro hi hapgo hapo West Karbi Anglong District Assam yagani ka kenten deklamu haka Assam Legislative Assembly hadin wayo yagani ka statement kayong nakaliang kayong kam ka agency da pangkrai wautang yagani ka tang shop yung new CM uwada kalam kanong rim hawasaket hadin kajing saksiat yap yung kisanot kiprado kiprasnam kayong hapo mukro haki pulit Assam wewa hadin kajing klam yung CM yung ka Karbi Anglong District Council wato kinongchong chinong yung kamukro to kita ki illegal settler lane kita ki nongchong chnong bean nagaliang kayong ka agency ha katugapor hapo ka chetri yung ka safe neutral mission dalai wa yachem wa CM yung ka JHDC wa pan kijing penci lor gani haden kijing chem ko yung ha katugapor nagaliang ka executive committee yung ka district council hapo ka jingelam yung CM dahir gi cepak mukro wa inspect ya katuga tau hagajing la jurip ko yung kendria na go ya katuga forest outpost yung ka Assam wa em hajam chnong yung kamukro ne ba katuga tau le dang hap go hapo Meghalaya Himanta Biswa Himanta Biswa dia jeplang Himanta Biswa dia jeplang